nisari thlakwa kumsang ni sompriyat zana zarkot veng lalboy shopping complex opposite kongpuya tlangwal rual inti boina thleng kha thil thleng palangai thei ania anulama thil thleng ero khachu zoramin kalne shat ngailo TV le film ate Savdan India vela kan muchin ang mai kha ani zarkot veng tlangwal Zothansanga kumsom ni palia upa chunga poi khoina rapthlak tak thleng kha atwar tu chung ko tan chuan ana in arun thlak don le a atwar turil ru le thinlunga ngong chalo tak anei wangle khatiang swal na rapthlak le uchuak takha midang chunga po thleng to lo tura andu awangin anron out chwa puita khani a Zothansanga nu pilal than zwali chuan ni som pakwa November kumsang ni som pariat khan hemi chung changa thil thlen dan kim chang chu chiang takasuin thu chwa alo siam to a he athu chwa hian pi zwali chuan hemi zan ni sari thlakwa kumsang ni som pariat khan ka faten birthday lomin an chantenen lyrics karaoke zarkota hunan manga room le lama hian zodin liana sailo Bachelor's night party mang an omve buka hemi zo a an chian hau anin thla lai hian zodin liana sailo chian chen khatenen in hialin inti boina rei vak lo oma chumi nuwa chuan kan nauten inti buai kan du to lo kan tlom anti chungin zodin liana sailo hian bulron tan thale in inti buaina a thleng non le a police te po lo kalin FIR thelu kan du le du lo temin zota achul kan ti lo thu kan lo shilani inti buaina azo nu police po an hofel to nuwa ka fapa upazok le achante in hliam civil hospital casualty a first aid la a an kalawangin ka fapa no pangzo Zothansanga le achante Stefan lalming thangale walal nga katen an lo nga ka chuti lai chuan brigadier chenpunga sailo le tupa zodin liana sailo kumsom ni pariat son of lelsang liana sailo kanan veng aizoli achan pa arlal shwai tluanga son of arzakapa ramhnun north pema colony te chu karin an local le a manruane na vowin Stefan lalming thanga chu kara norlutin an pur chhuaka anu rei vaklawa zodin liana sailo le arlal shwai tluanga te chu ron let le in kafapa Zothansanga chu achian pa Stefan lalming thangan a ngak tia bumin an phur chuak le ta a thak thing veng thla a an tlan lai son kar kong khar lokin ichian pa khachu adoi zep khopa kara tangin a zuang chuaka nang chu i huai khop mai kan kara te chuang ama an ti a heta hian chian pa Stefan chanchin a shechiang ve ta chawani ti chuan zampui manga lungphun pia salem veng pan na kongkwal re lai zodin liana sailawin spot ngai tia asoya chuan an shwai ta a heta hian ka fapa hi pistol police security stick taser body bag le bottle ke sham mangin tha an vowa ati shirt te po an po thler saka athuam no phel vek turin an vo buka an thadu mai dona asya ta wangin titura anti anga piang chu ati taringota mipat na lam hoi thlengin an ngai sa ani ataksa a hliam nu mahmu thei tur nu chiamya silovin an ngai sa lai le asaruak thlate mobile phone in an lak saka email hi kan thai chhevek anga irwang hi body bag ka kan khunga kan da cha angche tu man an she chuak theilawang che ruang hi kan da bo nem to ti in an voni zodin liana sailo le arlal shwai tlawanga ten du to ka an ngai saknu chuan ka fapa chu athuam no peletin kan kara ron chuang ve to so ti in an kalsana heti lai hian khwa war to a darkar khatvel zet chu an soi sa ani an kalsan nu hian ka fapa chu chaw tak chunga ke thui tak akal nuwa voksapur taxi pharin alo ho pheita ani alo ho nu hian thil thlendan kim chang tak chu asoi ngal mai lova an soi sakdan te chu soi ve buk ma se mipat na lam hoya an khoina hi chu anu dewa u ni na changin ka sheve chawa civil hospital casualty a medical examination ti tu doctor po in ifa pathil ton hi arap thlak e mai psychiatrist ne na shwai nge yang che minti a ale kha po sexually molested ti in azyak nge ni
atuar tu hian rilru lama harsat na nasat tak atuar zuya mucha theilo choi theilovin a oma nun phung pa ngai nei theilovin a chevek ani ber mai doctor ama medical tu in min ron angin psychiatrist le psychologist ten an enkol me kani ka fa pachunga thil rapthlak tak thlenga wang hian FIR chu ni som thlakwa kumsang ni som paret khan Aizawl police station a thelu ani a atira police lam hian FIR hi register lovin inquiry a anda a ni som pakhat thlakwa kumsang ni som paret a police chuan thil ti swal tu le ke ni lam statement chuan la a an medical ngal buka police ten ni som pahni thlakwa kumsang ni som paret a spot verification nein thil ti swal tu te le ka fapa hi motor pakhata chuangin an soi sakna hmuna an hruaya zodin lian a sai lo hian in kil toina le in thlashun na nei mi alo le engma ti swal nei lo ang mai in apu brigadier chenphunga sai lo le chanchin chuang taka soin police te ati ti pui kongtluan zakani police ten investigation inquiry ti thosi in kan FIR chu unregister silova in biakrem athat zok thu minshil reng buka wangin kanmang ang chuan ni som ni pasari thlakwa kumsang ni som pareta Aizawl SP pu Bijendra Kumar Yadav chu kanwa mutaroya Aizawl SP malakna in FIR kan thelu achanga ni som pasari na ni som ni paria thlakwa kumsang ni som pareta case chu register ani ta chawa FIR original chu asailu tukti in minlo kai toy tirbok mase Aizawl SP hian kan complain lam hoi IPC section apek lo wangin police how to lian tele Aizawl SP te chu kan mule tani case register ani nu po hian thil ti swal tu te manrua FIR kan zia lan te chu voin ni thlengin mansak an lanilo hemi nu hian case ayo tharin investigation chu ni som ni pathum thlasom kumsang ni som pariata kan ina ka fa statement aron la chali ani MLA general election lo om tura an buai viawani kan ringa amero chu hanin sangmar deuh se keini case pakhat lek chu karlova anjin fel mai the kan be se tlatani ti pal thil ni lova swalna uchuak tak ti tura lokir le ngatin ka fa pachunga an thil ti swal man hi zodin liana sai lo le arle shwai tlonga te hian an phu tok shemna an hunge nge turani ani lo chuan hetiang swal na hi tu chunga po alo la thleng le theya dan po in a khoi phak lo anga anin shiat na thlengin ti top sak an ngai bukani ti in tar langa he thu thin chong takle lungchia thlak tak mai hian a hun lai khan Mizoram pumatwama kanril ruana in kan thin ur le a million le mirithei in kar zawzia hi thu chawin kan soi china ma se he thil thleng hian thu dik nge alo ni zia atar lang chiang hle boka kan ngai furani kha he thil thlenga wanga malak du chanlak ve du mani maya che chhuwa ngai na shamia silo te chu khatlawai me hola kal khomin he huna hian kal khom te chuan tla chop takin pol zofa te in sui khom pol ti chudinin kongzo an huai hop ngal chuk chuka he huna kongzo na tel chalai mai baka nu le pa kongzo te hi eng NGO ma hui khom nilovin party anga kal khom pu an nilawa anni zo Christian chalai pui Zothansanga tan tu fui portion pa ma ngai lovin hetiang hian ankal khom the ni he kongzo hi social media kan hmule mita hmutu ten an hmu bak khoi local news emo khoi media ma tarlan anilawa chutiang khop chuan he thil thleng hian mi pui nol pui ti lo chu thleng phame ulovin a ngong me ulo ti ila aswal om love tin he case awanga holding thar hi Zothansanga case mai baka mizo zinga mani maya danang thlapa dikna hum him phalawemo be sei phalote lo chan puya lo boy pui torpol People's Union for Justice Mizoram PUJM anga kalpui chho ani zuita ani ti chuan boruak dang engenge mo in min hannang chowa thil thina changa kumthum zet aliam nu phei chuan mitam jok phei chuan kan che tolova kan ril ru kan ngai to na alwa meu talo People's Union for Justice Mizoram PUJM te chuan ni som pathum thlakwa kumsang ni som ni pakhat khan thu chwa ron siamin he an thu chwa hian chan sang sanga wanga du thu sam ang taka
hun rei takachang to a he case kalchak tok lova kan ngai tlan criminal case number 727 of 2019 chu voin ni som pathum September sangni somni pakhat hian additional district and sessions judge justice lalbiak zama korta ngai tu chhun zom ani le ta hlova kan sha che ongin he case accused pani te hi atir phat khachuan IPC section 1 zathum somli pakhat wrongful restraint IPC section 2 zathum somli pani wrongful confinement IPC section 3 zathum somni pathum IPC section 4 zanga paruk a charge ani awangin chief judicial magistrate court ta chai phot khani a chumi nuwa hun alokal le dewa prosecution lamin accused pani te hi IPC section zathum somruk pasari kidnapping case an ortir belleta ko wangin he IPC section zathum somruk pasari hi ashem na po kumsom lungin tan theina dai aloni ta ka wangin le kidnapping case shimshim hi non bailable case aloni taxi at chuan CMJ court atangin tuna additional district and session judge court a hian pek chho lo thei lo aloni ta ani prosecution lamte hian accused te hi IPC section zathum somruk pasari a charge tel ani tak nuwa accused din hun dor dik tak hi enfiani se tia court andil na chu court hian ni somni pakwa September sangni somni pakhatak hian ngai twale ngal mai turin atitlutani he Zothansanga case hi mipuin kan ngai ven em ani awangin kan pol PUJM chuan he case hi fair dewin court pon lama theang angin kan norve renga mipui lamin he case kal chhodan hi kan chechak hle hlom ti sha in arem chan angin fair reporting ron update chhoreng kan tumdona kan judge thar in pek na azara te case in nam hnoi te le ukil te an man mo ve ve to awangin chak tak le thlwang takin he kan case boy pui tlan hi akal chho to tura kan ngai case hi arei lutuk chuan justice delay hi justice denied ani ve thei tlata keini PUJM hian justice for Zothansanga ngor hi kan thu pui ber ani ngot lova danina phut angin thil swalti tu chu shem ni ro se justice for all hi kan ramle nama hian thleng thin se ti in he case po hi kan boy pui chhota ani atul phot chuan ato brak thlenga kalpui kan tumani ti inan ziaka heti mek lai hian mizo mei che YouTube channel yan bera chalngam Tuesday Nightmare channel kaltlangin Zothansanga shing tunu pizwali chuan chongka ngein mana thil thleng mipui lampon kan lo theng hil thel to chu chipchiar takin kan shat lo cha te nen kim chang takin miron shileta a heta chia hian ani mizo mipui te hian kha thil rapthlak tak thleng kha kan thin lunga hian kan lo la theng hil lawa kan lo la paidam ozong lawani ti chu aron lan chian tak em ni ashing tunu ta na anat dan turte atwar tu ber Zothansanga chanmek te don chang phe chuan thowa sa in thisen alum pup thei hialani social media abik takin FB le Instagram lam phe chu he thu hian alwa ne in ashe to te po amin bar khai non maya Zothansanga hian rorel na dik tak mu se ti chu mipui du dan ni in alang bok ti chuan ni somni pakwa September sangni somni pakhat ni lai ni a hearing nei chhun zom tora ruat chu high court in district court shang in hon duty ni tor antia court hon lo tor mi aron ni tak lo wangin kar le tho chan ni nili October sangni somni pakhata nei chhun zom le tor zo ka son ani le ta a he case boy pui tu ber pol PUJM an president pushya ta changte in IFB wala aposa chuan tuna kan boy pui mek Zothansanga case a hian kan sha cheu angin sarkar advocate public prosecutor te kan mang chho char khani a ni som pathum September sangni somni pakhat court ni changkhan kan judge chuan sarkar ukil hi kong engki malo pui turin advocate pathum da bel min phalsaka advocate felle rin om thinlung taka min tuipui tu tele min chapui nge tura in pe te chu silerin pui mami Melissa lelrin tluangi lelsha renga changte te anni a hetiang lineup kan nei to chuan pathian zara le mipui support na zara he case po hi chakle zwal digle zwala kal chho pui thei nge kanin be se to tura nga yang u ti na ziaka
thu ziak dana chang hi chuan Zothansanga po in ro rel na dik tak a hmu thuai a be se om viau mai chuti lain le lampol zodin lian a sai lo te lampo hian arbom an ta mai bi khau lo ti alang reng mai an ukil ni nge alangin case hi site a le b lam uluk taka angai thlak nu a zodin lian a sai lo te lama chang ta ani thu te tu te emo thu soi ringota a in nga ve lo thu le doctor le kha anin swal lai video le a hmuna omte thu soi azir chan nu a an lam chang ta ani thu atar langa zodin lian a sai lo nu pui ngei po in a pasal thlawang hauna le Zothansanga te lam dot soin ya lang te chu aron ti chhuak vele ta boka he a thu chwa hian hana khyang te chuan Zothansanga diglo taka min po na chungchanga verther takin social media lama zwal kowin a chethe angbera pu kania kan shat angin social media thudik lo dar chu engma fin fiana omlovin a chiara piangin thei pato pin min diria min soi chezuya aram dana omalom ti in dan ang taka thudik tarlan du in mi te kan ron ve a hetiang thu buai hi korta thlen ani to chuan comment ve athiang lova dan chuan dik takin ro rel don ani tia min ron angin zak tak le shiom ti takin kan ngoi ta a thudik le sai hlum anget ngai hle nem kan ti ani a me ro chu in king pani te buai na hian thu she tu an oma a sei chak adot thei an chak rungot don ani chuan dan ro rel na in kan ram le na ma hian omzia anei lo ani ang chethe ang ber le alung kwai the ang ber le mi puiril ruwa ma ni thiam in jantira an tran theina tura social media kaltlanga an zwal kauna hian thudi ko omlova ma se kan sha cheu angin atira na chethe ang berin thu an thantir wangin social media lama kan hne talova Mizoram mi puiril ruwa chuan mi swal ber chan kan changa kan ril ru ana hliani thiam thu hi kan la soi ve ngai lova mi puitena min diriam thei tur ang berin dotin Zothansanga nu in min han soi ta chu thiam thu hi soi acha akasha ta wangin ka soi ve ani Zothansanga hi social media lama antarlan hi adikani chuan drugs addict le zu in mi ani a an khotlang hotu te po in drugs awanga an ko an zil to ani Zothansanga hi nupui nei to chen to fa po nei to ani a drugs addict le rui hlewa wanga khotlang po in an zil fo to thu soi hi mi puiten kan ngai thladon ani chuan a side b po hi ngun taka min ngai thlak saka min ngai thwa pui ve hi mi pa ngai tan chuan thil ti nei tura kan ngaya kan thu buai hi Zothansanga versus kan soi ani tlata wangin mi pui hmuwa in soi thiam in tilang khongai thlak om thiam ringot thiam chan na tur ni lovin thudik takin ro rel na ningei se kan du tak zeta hetianga film taka ngai to na senga he thu buai hi social media alan angota lo rela thiam lo min chantir mai lo tur le thudik tak manga buana chin fel ani theina turin mi puite po in lo ngai chang turin kanin ngen du ani Zothansanga hian diglo takin mi pahni te dot muhlumin puin min heka ama ero chu anu statement le mi te min diriam na reng a hian ming pakhat chi alang zela in ang chi a mi pahni te min pu reng laya hetianga mi pakhat chau an be na chan hi kan ngai to ngaim khathil thlen hun lai kha Mizoram in thlan pui don ani a kan chung te zinga MLA candidate anom ve wangle kapu po politician alawni ve china wangin ama khing tu party lamte fui porna dongin verther takin politics man ruwa an mangni inalanga an BJP candidate social media lama invollar takpo Zothansanga tana amazing hlap tu zinga hian atel ve nge a ma se he thu social media lama soidar ma satu te khan Zothansanga le achung te min pu na chu do chiang takani ti sha in anin thiar film san makta ani mel ZIP hautunu hi Zothansanga nute Zairem Valley ani a Zairem Valley fapa kha Aizol South 1 BJP MLA candidate ani he thu buai hi chinfel thuani se dan ang taka ro rel na thleng thuai se tia be se ne na kan thlir mek lain Zothansanga hi voinga lai korta hian ko ani chung hian a in landu tat lova kan thei angangin min puna diklau zia evidence te kan la khom ve a hian Zothansanga thu soi diklau zia mit nge mutu te
Korta po thudik witness tote kan mu zela wangin a hlau thong ni berin alangani. Hetianga min po na chungchanga hian police tenen kanin swal buai ati na mun hi spot verification nein kan kalkhoma ma se ama kanvel ni oma asoi na muna hian siam shei chelek tia asoilan thingfak le botol ke ti vel hi pakhat ma mu tur omlo do ta soitam tak zinga hengte hi korta adik lauzia apuang to nge ani ti in point som pani lai tar lang zuya heng vela wang tele anin ti boy lai video footage aron viral le zui bok nen mitam tak chu andin na nga ya anding hlei theile talawa ngai dan le pom dan ril ruput mangpo asai sa le ta zung mai engpo ni se keini ngai dan le pom dan lo thlir ve dan hian kor ro rel na ma chuan kong ro sude zeu don haulo ma se Zothansanga le achung te hian dotan soi haulo na tur chan lian taka chu mi pai ni a tu emo rigrapa soi sasatlia tu chelaka phubalak du wangle iti mual phau du ve wangutin mi padangin min pong swalatum tilam hoizong kher hian do thu isoi du angem tin meichia nui ni a engkim huamin ifa pachunga thil thleng lo pui nuk ul trau chungin isoi theyangem. Justice for Zothansanga.